abatura b'ekyanga kya Rushambya nibagira ngu batwire nibabwabwanaho ebizibu byingi obw'irwariro eribaire ryaha idara erya Health Center ya kabiri ebirimu ibura ry'emibazi abakazi okuzaarira omu byaro okufeerwa abaana ahabwa okutambura engyendo ningwa n'ebindi bingi kandi hati bagumize ngu gavumenti ebacenwire bakyara omwe kitwarenda wizoizire kuzaara abasoba kugira ngo wogarukeyo ito tukuzarisa kashaki abashoboshe kubura handi ngo tukubura kuri baba barabiri nibanyine hu Rushambya musima bwabo bona abayendize cyo kweki kuna wano kudwalire ya Rushambya bebalwadde abalwadde omusujja nga abaana bato n'abantu bakulu abalwadde omusujja nate tulina n'abaana bato bana abalwadde obulwadde buno bwaffe wa malnutrition obulwadde obw'endya embi nabo bajja nnyo ku ddwaliro wano naye ate n'obulwadde obwa HCIII nabwo bungi nnyo ku ddwaliro kuno naye okusinga ddala eddwaliro lijjanjaba abakyala ab'embuto rwajire obuzibu tubentutunga tubentwika tushanga emibazi zitariho shemererwa munonga abokutunga irwariro erihangwe riho obuhereza bwona so twenda kwebaza gavumenti amudayinenda nayija kuzara shimana aterwa umwana we ya nari umutufera wa Gasha kwa Juliet Charsima.